Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma ni ikibuga kinyuraho indege nyinshi, kikaba ari ahantu h'ingenzi kuri Kivu ya ruguru. Aha niho ubutegetsi bwa Kinshasa bwarundaga ibikoresho ndetse n'ingabo ziza kubafasha mu rugamba bahanganyemo nayo mu 23. Iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyabaye isibaniro ubwo mu 23 yinjiraga mu mujyi wa Goma tariki 26. Aha baharwaniye iminsi 2, urugamba rurakomera. Impamvu rwakomeye nuko hari ingabo zidasanzwe za Kinshasa cyangwa se za Repubulika Demokarasi ya Kongo bita Lehibu cyangwa se ibihunyira. Hakaba kandi hari n'ingabo z'umutwe urinda umukuru w'igihugu GR. Ku rundi ruhande hari FDLR, wa mutwe w'iterabwoba ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda. Abo bose barafite ibikoresho. Ku rundi ruhande hari ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, naho ku rundi ruhande hakaba ingabo z'umuryango w'ubukungu Afrika y'Amajyepfo SADC. Abo bose rero bagize uruhare mu kurinda iki kibuga, ariko by'umwihariko ubwo 23 yinjiraga kuri ikibuga cy'indege cya Goma. Abo ba Hibu ndetse na GR bararwanye cyane, urugamba rurakomera bimara iminsi 2. Ariko icyo mwakitondera cyane, aha niho hari hashinze imbunda ziremereye, izo bita BM za Katyusha n'izindi mbunda z'imisada. Izo mbunda rero nizo ingabo za Kongo ndetse na FDLR zakoresheje mu kurasa ku Rwanda. Za BM zishinze hariya zarashe ku Rwanda, zica bamwe mu baturage, abandi zirabakomeretsa. Ariko intare za Sarambwe cyangwa se abasore ba 23 bayoboye urugamba kugeza ubwo bafashe iki kibuga, ariko ntibanagifata gusa, ahubwo bafata icyo bita amateka cyangwa bafata mpiri bamwe mu baharwaniraga. Ku buryo amakuru dufite, ingabo za Kongo zigera kuri 480, uwo mutwe w'ingabo zidasanzwe Lehibu ndetse n'abarinda mukuru w'igihugu cya Kongo, bose bakaba barafatiwe ahangaha ko barenga 480. Hakaba bategerejwe ikizakurikiraho. Uyu munsi rero ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kirimo ibikoresho byinshi cyane. Harimo imodoka, za imodoka zisanzwe, za imodoka z'intambara, zaba intwaro z'amoko atandukanye zafatiwe ahangaha. Iki ni ikintu gikomeye cyane kizakomeza no gufasha ayo 23 mu rugamba rwayo irwanamo n'ingabo za leta. Aha ni naho abasenguzi bahera bavuga yuko ingabo za leta ya Kongo ariwe muterankunga wa mbere wa 23, kuko ibikoresho nk'ibi ngibi iyo babifashe birabafasha mu rugamba rwabo. Uyu munsi rero tuvugana, Goma iri mu maboko ya M23. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma nta muntu n'umwe urwanye M23 ushobora kugikoresha, kuko nibo bakigenzuye. Mu gihe bakigenzuye rero bivuze yuko ari imbaraga kuri bo, kubera yuko iki kibuga kirabafasha mu bintu byinshi cyane, kuko hari n'indege twagiye tuhabona. N'undi wese washaka gukoresha ikibuga cy'indege yabanza kubasaba uburenganzira. Ibi rero birashimangira gutsindwa gukomeye kwa leta ya Kinshasa, gutsindwa gukomeye kwa Tshisekedi, ari nabyo wagiye ubona bigarukaho mu bitangazamakuru bitandukanye bishimangira intsinzi ya M23. Ubu rero tuvugana, ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kiragenzurwa n'intare za Sarambwe. Abagize umutwe wa 23 nibo bafite ikibuga cy'indege mu mpande zose, nibo bakigenzura, bakaba bagifite mu biganza byabo. Ibi rero bikaba binajyanye n'ibindi bikorwa bakorera muri uyu umujyi wa Goma. Bafashe icyicaro gikuru cya Kivu y'Amajyaruguru. Jean Pierre Kagabo, Televiziyo Rwanda, ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma.